ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay mano amin ti balor na dagiti ginatang ka kagawad ko nang. Sa nga ribo amin na pisos, Kapitan. Kat agyaman ako na Ay. Ewan anyaman na. Ay, swerte. Tada shortcut adalan dita. Ay, pudno day ta, Kapitan. Ay, no awan lang dayta a shortcut adalan ang mapandita bangir a kalsada. Ay, awan na. Masadutak nga umay dito'y istorbo. Agyaman na karod taada day ta adalan. Ewan. Ken as asidig kami ititirsina. Si kagayam ti aking kukwa, iti bakante aluti dita, Pasipika. Ay, badong. Kinapudno na ka, tilaklakok. No da mangayat. Anya, Hay! Mayat day jay, ta nagtengan ti barangay road ka national road. winyarad, Pasipika. No da plano nga negosyo. Mabalin mo ti agpatak diri jay. Ay, aguray ka. Di mo pa ibagbagay ti sabali day ta, abanak. Apaya da planom. Adda, Ay, sige. Urayak ti desisyon mo. ilako talangan ti bangkagta, tuya. Taapay. Kurso na adak, ti bakante alutay ni Pasipikaw di tadaya. Anya. Wain, ilaklako ni Pasipiko dayay. No, adda ka no mangayat. Aya. Iso nga imbagak nga aguray pa ay. Di na ilaklako iti sabalay. Pangilakwam ngay kumay ti bangkagta. Ay kit mangkitak iti may sabak ng agumatang Asino ngay nga raw ti mabalin mo a pangilakwan. No kaya't ni Pasipikaw, di sinukat kami langay. Anya. Pasipikaw, kastoy langay. Anya day ta, pari badong. No ngay sinukat talangan iti lutay. Nalawlawat ti bangkagmay. Ha? Puno day ta. Gapot na kurso na dak ti lutay. Uray isukat kan. Ay, sige. Kaya't ko makita ti lotim. Ti bangkagyo kunak kuma. Umay ka nga raw, tay pakitaking ka. Mayata ka makisinukat. No lakid di ta magustuak ma. Iti mabiet, marikwanang. Agpatakder kaming tumut iti tirsina miditan. Di ta bakante alote ni Pasipiko, ti ko na maray. Wan maray. Ngamain, kukwamin kinibadong ko day talutay. Anya, Nasdaaw kanya. kasano ako kayo day ta alote? Gaputan nagsinukat kamin iti lutay kin ni Pasipikaw maray. Ha? Mabalin ayamot ti kasta? Mabalain, marikwanang! Kukwa kanumit kaya man datatabadong day tabakante alutay. Da. Ay, tiluti amadaldalanan mi ama pandita balasiw. Unang kail. Patakderandan to kanumit iti tersina da. Aya. Swertida nga raw. Tay suda ti nakala iti day tabakante alutay. Tangay siyak ti nakaalay ti daytoy abakante alutay ko araw. Aw, anya ti bagang tataba daw. Maiparit itan ti magna ditoy abumalasew dito bangir a kalsada. Ha? Anya? Kasano nga itan? Pag naan ngayon ni Uncle Intay. Ay, awan bibiyang ko iti daytang uncle mag. Basta iparit kon, period. Unay kayo umutang tataba daw. Magnaakbay kumaita. Ay, sana mabalay. Magnakang agpangataw. Sa kanto agpababa dita. Magbambanugak pa ilangag pa nga tao. Shortcut mat di tao eh. Ay, diyak tinasukir ko araw. Madhanog ka makita. Ha? Ay, ipulong ka kini Uncle Intay. Tataba daw. Di agipulong ka lang. Sana ka mabutay. Abay nga iparit na timag na ijay kat dati mo't apag naanday jay. Daka mo ah. Ay, napya kumaa, numulmulaan nan itinat nating ta iso. Awan nga raw. Ay, loko day ta apari badung Kapot ta iso ti akin kuko kas jay. Heh, Kasari tayo kumanita tabadong Uncle.
Aduha ti maikawan o manglikaw da pay lang. Uray na kami na kanyan time. Tani awanan ti pagnaan may. Kan marigatan mo't dagiti estudyantay. Wala. Di ta magmag na dagiti estudyante adad duma. Mala daw danton iti pagadalan daan, wag likaw da pay lang. Apay nga, ikabadong. Aladam mo ti dalan da kapitan. Wain, tasan arumbang adita ti pagnanda, maray. Di pa din awanan ti umay gumatang dito itirsinak no kasta. No kaya dati umay ditoy. Surudan dati kalsada nga pangataw. Ay nagadayon ngay. No agpangato da pay laang. Ay kutanusan da. Anya nga rod ngay. May pari nga rodan ti magna ditoy. Ay unay kamutan ka ba daong? Para day talaang, makipagnadalaang mal. Tapno mo maray. Adda karbangak, talutik nga raod. Ay, saan mo't makurangan talutiyo Pag naandalaang mal. Ay uray pay. May pari ti magna dita. Period. Ay, inteng. Maladla daw kanon dagit estudyante iti pagadalan da. Kasano adida maladaw. Kitawanan ti shortcut adalan. Wen nga road, inteng. Paritan mo tanda pari ba dong tipagnaan? Ginatangda nga mi ng tiluti ni Pasipikaw. Yung saan kumakas jay? Ay, wen Ay? Mang tada kumalatan, iti mabalin tayo apagnaan. Anya ngay nga rod. Saan mo't nga agpapada ti panunot ti tao? Ang umuray no kasta, padasem akasaritan ni pari badong. Kaasing amin dagiti estudyante. Nangruna dagiti ubeng. Ay suker da kita magmagna ijay. Payman. Day, apay nga ungit ka dito, iba daw. Inalada nga rodan ti pagnaan. Magnada pay lang may. Payman. Na. Apay nga alaam day tabarita kan pala. Adarami day. Tapno matitigrada da kita magmagna ijay. Anya tarami daw. Mangkalyak iti abot dito'y batong ti pagnaan. Kita man. Day, anya man nanday taba daw. Tagtagaray. Panawan naman dito'y. Tadarami day. Anya. Panawan nak dito'y kunak. Sige baka mo ka man lang. Soron ka. Ay, mangkalyak ako niti naunag nga abot dito'y. Salpag kita. Daytoy gayam ti inaramid ni Pari Badong nga alan. Ay. Unang kail. Ay. Ang Nay. inwalin damot latan. Pagnaan ngamin di tao eh. Ay, dito'y tabutin amag na. Mapantaman ije balasew. Sige ang kail. Pay kidi ang iparit dati magna di tao eh. Apay kay daytoy. Ha? Kaslanda na ikali dito'y Ay. Ay. Ops. Ha? Ang kail! Abay ngay! Nayabot kayo matain! Anay. Ay, sos! Anay, nagsakit ti bukod ko karong. Ha? Anak. Ay, umay kayo! Naunag may! Aha! Ay! Pagarupan na naunag gayam ti abot anabadakak. Ay na. Anay. Sige. Darasin ta karong. Nakababay no ada makakita kanya. Ay na, delikado ka ba daw? Tapay, Mike. Ni kanu kapitan tinatnag iti abot ngay naramid baw. Ha? Anya? Ha? Saan ang nakakatkatawa tinaramid mo? Salbag ka? Ay, gonggunada. Nagkunang kami na yamag na ijay. Ha? Agsagana ka? Ta sigurado. O may nakarautan ni kapitan. Para makita. Inteng. Apay akapit-pitak day tapolom. Agraman pantalon baw. Nagak iti abot apalabog ni Pari Badong iti pagnaan. Anya. Naimbag ata adan ni Kwaraw kakadwak. Na. Unay matanday jay apari badong. Makapung tutak iti dayta ang luko ataw. Nagaramit kit din iti abot. Tidakas na. Si kapay akapitan tinayabot.
makita kami lang. Makita na. Tik-ulak iti maminribo. Na, Heh! Naimbag ta nagsarak tamit lang dito'y dalan pare ba daw? Ha? Parinteng? Wen! Eh, Siya karon! Jack amo, no awagan ka pa iti pare. Wano, badong latan. nanay. Apa kasta mo tanti bagbagan pare. Kan kasla kumilaw mo tayo, dagiti matama kumikita kanya. Gaputa da basol mau. Ha? Basol? Nagkuna, nga garamid ka iti palabog mo nga abot iti pagnaan. Ah! Ay, kuha pare, kastoy na yung gamay. Naimbag atawan da ka sa napasama kanya. Ha? Salbag ka. Ay, tumaraya ka! Hay! Hay! Agsubli ka dito! Timarayan tiluko. Sakti kapitan. Sakti din ti pagsasaritaan daan na yabaw. iso siguro anayabot ka. Tapno, aggunay ka na inteng. Anyat kahit mo asawan. Kasaritam ni Pasipiko, nga inton mangilako itiluti na, rumbeng nga adda pagnaan. Adda maipaay a konsiderasyon para iti pagnaan, tapno awan tirire. Wunmet. Jakman amo ko ni pare badong. Saanen anasaya ti maiwarwaras adamag kada kayo kin ni kapitan. Anya ko ba? Tilar aramidom to mga main. Anya nga tangamen no ikam iti pagnaan ijay. Nagkuna. Ay, awan ti mabalinanda. Tasak taking kuko iti lutay. Unangam saan ka di arumbang nga ikam ida iti pagnaan. Bayan nakadilayan to yan. Basol damod lang ah. Amuda maiparit, magnadapay lang mo iti man. Ay sos, badong. Kalaban mo ti adu apumurok iti kastangar aramidom. Ay, awan bibiyang kau, nukas taman bilang. Ay, nadamag ko. Asaan kay nga kinkinnaawatan panggap iti pagnaan? Ay, nadamag mo gayam da jay, pasipigaw. Kahit kung ay baga, nga agbabawi ako ni tinagtulagan ta, badong. Ha? Anya ti kayat mo asawon nga, pasipigaw. Ha? Diyak ituloy ang makisinukat kan ka. Uray ta, nabiit lang, met. Anya, Waswasan tan tinagtulagan ta. Mayat ka man, wano saan? pasipigaw. Hanabali ah. Tadyak inan ano ti bangkagyo. Ayunay kamot tin pasipigaw. Sayang mo ta. Patulong ta ko makin ni parinteng. Ay, awalay. Ay na, badong. Iti kasjay anapagteng ni kapitan. Gapo iti aramid mo. Ha? Awan lat amukaon. Ay, Awan lat amukon kunak manan. Swerte ma, nutulungan na ka ni kapitan. nakababay mga agpaiso ko ni parinteng to yan. Aklunam lang ang ti kinapudnaw. Ang nagbabawi ni Pasipiko itan. Pun nga rad, sayang tilutay. Sinugsugan sa mo ni parinteng da dya pasipikaw. Ay agulimag ka. Di ka agpabasol. Taawan pa manignig-ma. Nukas ta. Imbabawem, tinagtulagan nyo ka ni pare ba daw? Pasipikaw. Wana, kapitan. Diyak matla kaso ti bangkag ni badong. Anya nga iti desisyon mo ita, pasipikaw. Ila ko kiti sa balya gumatang ah. Ta kwarta ti kayat ko. Mabalin ka ditagkid daw iti, pabor? Ha? Anya ngay dahita kapitan inting. Pare pasipiko. Agpakpakaasyak Ano mabalain? Ikanyo kumamat iti dalan? Ha? Kaya't ko asawan. Ikanyo iti dalan ti masakupan ti luti. Ay, ay wun ah. Don't worry. Saan mapukaw ti dalan, kapitan? Ay, agyamanak no kasta, pasipikaw. Saan akas ken ni badong ti ugalim? No sa bali ti gumatang. Ibagakton nga damay pa'y a konsiderasyon para iti pagnaan ti tao. Tapno da shortcut. Nasaya at pasipiko. Agyamanak uray taman nakaawat ka.
Amo nga dasaksakit ang tinakam mo kanyak, paray. Ay, apay. Pakawanan na ko man, paray. Amo nga da nagkurangaking ka, paray. Anya? Aklo na kita nabasol ko, ti panangaramid ko, iti palabog, paray. Ay, nasayata na amiris mo lang ti kamalim. Ay, kit pakawanan na nga ro din, paray. Sige, pakawanan ka. Ang pangasam na di mo ulitan. Ay, uwan, paray, sa anay. Pag naan lang adalan, ikampay iti palabog na. Ay, paray. Kan mayat ta sinublin ni Pare Pasipiko ti luti kang ka. Ay tapno amo paray. Nagsakit pa ila ti bukot ko iti panakatnag ko iti abot. Ay, sorry talaga, paray. Fix man, paray, saan na maulay? Anong suri ka dyan? Awan agas ti suri. Ay, tatabadong. Inton sumaruno, nasken ngamin nga adda konsiderasyon mo iti padam at tao. Ala, sige! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlik. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengan.